Abo tambe por ayuda llamando 11141 141. Ayuda a reconocer e 3 ladrones de caja fuerte na Kongwang Home Market den Emma Straat. Den ornang di Marduga, 3 ladrong a logra 30 via dak e asina 30 de oficina que caja fuerte de Kongwang Home Market. Mainta, ora que doinang ayega na negoci, a mira kitur a sosode. El lugar ta de 2 pisos y el ladronang a logra subidak probablemente via container y asina cupata de cabra chiquito a logra abri e dak. Jay, a quibre plafond y asina baja de oficina na de 2 pisos. Ta como si fuera, não dá para saber preciso onde para chegar e logra coi e caja fuerte. Não te conheci quanto custa de valor of placa, ta batating. El ladronan a logra quebrar e ventana, na mesma oficina e já venta e caja fuerte for de arriba. Mesora, depois a chega na caja fuerte e 2 alante saki vai direção para Balcone. Kongwang Home Market ta queda de Emma Straat, já mencionar, e el ladronan a carga caja direção West Straat, onde casa de Pueblo tá. Não te conheci, se não vai de auto, of ta hele de banda mes nang lota. Assim na mes, Abo tambe por ayuda a reconocer e 3 ladrones aqui. Dinang, ta flaco, cabello grande, e flaco ta parece mucha mujer, pero ta parece también mucha hombre. E otro que tatuaje basta visto na su braza. Si Abo conoce ladrones aqui, llama mesora 11141 141 y bloquea anónimo. Llama visa que el ladrón de Kongwang Home Market ta tal persona para sobra Abo ta reconocer. Vamos tu ayuda para poner man arriba tur e criminal nang ikita ng libertad.